Ka jingpen kre na ka benta ka syat nong krem jong ka hima khairim kala ya chat ha ka ba kisngi ru kidang jan. Habai kren berdupa im ka hima khairim u Dr. Balajit Singh Sim ulai tu ba ka hima kala pen kre na ka benta ka sngi kraw ka ban salong ha ka shi tarik bat ka ar tarik unai weng arajar ar pulai. Nakaliang kahima kapha ya kubor sekikun ki hajar baro bakin wan benishim benta ha kani kasngi kraw kaba kahima kajurak he man lau snem. Shushu nakaliang upaim ulai itu bakale niam lerukam kaladon nadu kispa snem ki bamanchwa nadu ki por ba kadang dei tang ka wei kahima kata kahima shilong bat hadu kini ki pateng ki bamenta nakaliang jong kahima khairim kadang buat renti ya ki ei kiba kilong shwa manshwa ya ki ei kiba kilong shwa manshwa ki lale no tu shu ya ka jingkrau jong kani kasngi bat ka jingpen kre jong kahima jong in ngap ya ki ei kiba upaim Dr. Balajit Singh Sim udon banong jong kahima khairim posisi sinchisnya kita berkat kempreng menjadi parok kenong kerendan jong mentau snem arkuar pula entah ia dan ini yang terbaik maka ada peraturan yang untuk nak sekolah nusnya bagi ka jingkut kereta ini kebangin dep maka strik buat artrik untuk penemuan mengenai wieng layar semat pas tentang isu kalau ka burung punya kedua lagi ban air lembah jepi kubur seti pun dihajar tadi juga ibu hidup dan koneksi macam tak cukup tak boleh pendak ni suka. Dengan boleh pi perut lewan boleh pelat kepor perdor pi. Aku mentah kini ka jingkot jing duduk lang jong ni bapi. Kuma kita di baro pelaniam pecat ke makrim kedai boleh turun slam ban. Haji sana dan thai buon po peteng buon spa peteng. Manusia apa dan keleniam juga ima keren kepada keleniam nadu undai membalas sengi ima selong membam padan ima keren padan ima miliam atau por pasti pas dan membaca membatal monggo ima selong kini kedai keleniam prostan nadu kita por membalang dan yang sah por nokse Allah sengi ima atau por di por layar Benai kisnem kispasne pelayan tentang itu pernah yang sekirkan menurutnya markor pelayan. Begini kalau siapa sih yang menikam mengi bentuk berpikir ini. Dengan semua pada ikut lagi ikut bangi rinya tu ini ya kayak ibu hidup menong. Laga mentah kita tiap dalam berkeri. Kul hajar tu hima kamtam. Ya lahok tenrai coba hima kedon. Kuno rasanya kan berkunungi niat kunungi tu kita. Di ya hima jemi laju kot ru kai maslong untuk mendang trai beritang do usnam khatras pak sepulai ba demi kiting ya pelanyo apa yang asli ki hima ta lagi maslong berita lakha gi kum kai makhirim ko bai bol ko reporter postnet pergi mamdiam ko don ke reporter po bokar po selong di ya kan ya kalian kesat kesunan kebat ke makirim kesejar kadar menang artni yang separai lakajong kesejar kadar ya kalian kebalik hal ni apa makirim kalian apa makirim bisnis sistem kedai berkutiu uji kalian kalau kalian ada mencoba membarang lebih maslong kita kalian kedai ketemu maslong ide kita menang penting bandri pun semua lagi berseng lembu di long suam mencoba pada duk mentah benam penting benang mandai Junom kit. Di kucing pukre ikan ni kot di kun kejar nakaleng iban tajam hima. Ibta lembah kilendo ki menteri ki jongi. Gepet ya keraj muluk kisnong bitau. In ai kerwo kan. Sagi kun kejar kisnak raj kisnong baginya wanra ya kecing aingu adam hau kun rat rengkat kecing kenya di belang dag menta man bahaban miat ke sincere kadar
ban sukul san berhu ban pai ki khun khajar ya gani antar ke nyerap ke jong ki khun khajar ban kham tam ke nyerap ke jong ti nong tem ki nong put ti dhulia ke jong ni go wan tem mon put ka por le nem jong ni ha ma krem ni pun kre yu kurwo kan pa ski snong keleng ke hima sorong hima na du na ripoi hari pelang bercelur riwar sorong hima ni tip ya kamenta ke kampram ke juki ke hok ke juki ni pendep wan rai atau pelang telai na kamenta ke jeng pendep ya ke kam ani hapo duan ha smith ahmad jok yusan kamta habang ni pengkre ni kamro kurwo ber pengkre di dulia ni jupa apa tu kumba artayo ne artayo por ye siaki kon khajar ki rama no kit kam habis naran di snong kirman nyalam mi pagi tindak kam di bagi dem pendap apa yang berjongi dia bakila pendap ya kata tinggi sestang kan ya ka ngu ke dempan au kontra ti kejudon yang berjongi mau kejudon kata bujai belang kan kejudon kata bujai belang ka bagi khot ka jingwan nyalam di belang jing pedang tu yang buat tengkong yusan smet pendap ya ka kam kumta hakima tu ni bangidan ki rai bangidan rai ko hima tu ni karet nong krem karet nong pri karet mau syai karet mau li karet lawai karet nong pri ini kirai ngai nak nong krem rai karet nong krem jadi mentalang kalian yang karet nong krem nomor bidon jinga tang ni pemecua te ki lait no e kata bentah ki lait no e kata bentah ndre secara kadar ki yo secara kumju lang beron rolat te kini ki long ba ni bot yo ke go bare bule bu bat kumta katinya lon nang tu ko bai kalong kaju i baro roran song tambah kalian yang ran gram kam sim mi sim bentah so te tai bentah ndre ikun kajar pate baro i yo bentah hakatem keput hakasat ke kemen ikun kejar dan nak leniam pate ikun kejar kerat nong krem kerat nong beri kerat mau sai kerat mau li kerat lawai kerat nong beri yo mentalang kumju klebe don kono jeng thu sidang kemat yo mentalang tolong ka gasat sendrang para gasat kan thai kumju tentang isim ba kene ke jeng pendap tingi ya kangu pedang ko sim sistem kalau kate song ya kalau sencar kadar kema berangkat usinyang pun hai bagaimana rak man kesenam pendap nak mentak jinglut bebon bagaimana kira ban sei usinyang ban sei usinyang nak mentak jinglut bagaimana pendap ka wan rak ini so dan pentalang pun kejar biar nak usinyang siapa nika nguker dia punya aman sudah jadi dan mentak joki ke berpau ke jengklik joki ban kersan ya hima kemaklong nalur sencar kata kunjur akan yang kurkom pendap man kasna i pendap begini abang i sungtu ba ke babu long so macwa dari pun kam penting ni ka dan jadi besar kan ni ka ri ke jongi pateng la pateng dari kam ram jongi long siam dekat bakrau patri man pendap ya ke kam dari ngak musim hima dan maka jong bentam pendap marpa ki sobling sosla kidam bagi inong patklong iregi bagi inong patklong soble rum nong khamtam de nong patklong terkal ke senran jung soble moro iregi nong pendap ya ka ngu kedam isem san ide nong pekre ya ka taki klong skau kre ke jendam men pendap ya ka soi kesyor hayeng bacabar kunju nak mentakan ke pendap ya kam te apabila wara kon kejar yaki belang kunta deusim rangba kan mo pendap ya pom belang pom yaki belang ban soi sesior sengur sedem nak kunta ka pamet kejar kesat kadun asni angi kabaki kun kejar la menuju isim beta kesniudu persilka Akas nyudu yo tang kesat
bengkot ngio tang kepomlang kepomlang itu bat kesyat senrang kesyat mesti kesyat senrang te bat kasih lengkapan niran kaleniam abang kenya pemilih bilang kilang sla kilang snong kilang raj bat kedan bat kesyat kentai kesyat senrang kesyat kentai mufitipi kejudan akaleng kari keju di kesyat pun senrang i sama senrang juga ri ya dia pun sama senjoga hima juga ri yo dan betalang apa ni agasa i pedang no ya baro ikun kari narot hima tu ikun kari keleng na ni sami juga ri kasi kiwan banyak simata ne sa apa pomblang posmet ante pomblang yo alum yudu lum pomblang yudu ane apa duan ahmad yang sa bahkan ni kejeng pendap tinggi ya kamu pendap konra ini sung tu bangidan lah kacang kecil kiri mantek song ya hima nak kamanta kapurom jong long som sa balbam teng ya jinong hima terkat perniam kumpul seng long som sa nak kamanta pateng pansukan kalau ke ke pengiso kalau kapurom ya hima kirim bahadu menta kun kejar lembau senyap pai kina pendi ya jengkisan ya kecil pendap tungi ya ka kam idan baru ban penyaja kam lembab secara kadar baman kesipan nelor kelen yang bersih sistem apa secara kadar lembab ya gisnong kitau nam tar sokosan ke bahagamian inu kam bemi sing nelor ke ba gisnong kam lapan le ke ba lapoi pat segi rai isnar rai imut badai dalam dep isnar rai kat ledam sok dalam sokosan kun kejar secara kadar kopoi persegi tundok menteri tinggi bapak tinggi secara tinggi riurat mengalanyon untuk menem rahmat itu ba bat pakai secara kadar puhima syaban poika pilpan adalah tiban poi kanono kom syau siam ko depan ti pendek begini nak menta ban peni mengilong kecek beri ko kerpang hakaniam bat harus secara kadar bat yai baka datang ke jeng kersan lang jikun kajan persak kene adu kumbang inong mata idan ke jikun ya khrau na ka mata ke himak sama pat ni jisha ni IT ni kam ni IT yang di na ka mata kene kam ka khrau kalau na urusan cara kat bakal yang ku kumju ni kudu pulang haju na ka mata tu hilang idan ke jeng suntu jemut na ka mata ka dorbat na mata ka yang ke bet pinyoka teng pada kalau nung nuk kam bakya iban apa yang kami kita kerjanya peru jadi ya ka jengnya ajemut dari imjudan pekerjaan tadi surut ban penher dor jadi macam ni dari mentesong ya burom tu kun jar bagi burom hima itu kerjanya berhat penbet penbaik ka nono kom namta kerjanya namta ban pau sepat pertai bangi nong kawai ni IT lagi nak namta ke burom ka hima ni yang ni tri mon sopa ke barok nak kamata ke kam ke bangiaban nala ke kur kecat kejong barok yuwan hani ditundok ke menteri kuma pitepi ke hukum jokosi yuwan ki kur kijat kejong ni bat nasusaran ban amba adu mata nidang dan kata kecing IT ya lagi nak kamata kapurom tu hima dan beteng ke secara kadat kecing ai jungi ya ke por ke buit kamata ban long kata senjar kada kumlasing long syam syana kata cengi petengolman te na semua nama kata ba kata ke kam ba dah bangilam nanti ke kam ke bimbat serta cengim kalau ke ke bakra nomor ba kalau sia ke be yang sipur ke tenju ke cengim ke jongi kalau beri kalau beri kalau yang ngosam ke jongi ban IT ya de klam ngono itu sio sia ke kam dalam ta kabit kabiang ke purom tu hima ti wala ada teng-teng ni kendut ni andri ikun kita Kurani dia benar kat ni berpela tinggi taulat nama tak bahag kami pecong ni bala kalong yang muslim bala kacau-kacau yang te semua nama ta pa kedan ke kamera crowd macam ni dan pensa pene ini gerti hok nak kami kalau baik kami tak nak tentu ikut kajaru binyai dan dekat ni banyak kesan ini masa pene mak kedi gede isa kemo cepat ketur kedar ka identiti hakten ring
jai perlindungi midon naga jong terai midon naga jong ka rukom senjar kada midon naga rukom simkur simjat jongi midon ru jing kerpang aga senjar kada jongi ba ya yo pentalang baro aga snong ka dan meno ru bedu pentang ban sim penta senjar kada lu snong halu hima ba aga dorbar hima ru ngi lum dorbar na mendai tamangi ibabat senjar kada hima mendai ikon kajar nak kileng kisnarat, nak leng kisnong, iyo menjadi mata. Kemat rambai, iyo menjadi mata. Klem don kenu jengkang jengbet, klem don kenu jeng penunai kapur kau kajuki, nyer kalang hakaju ka kerbar, hakaju forum, kerbar. Ni soba, kedi kamram, akan kajuk kamtam kepementa, abang lawan dengan jenang jestar, ketum kajuk kepementa kamtam, jadi kun kiti para kesadmi, bagi dia bendikan mau kan. Naman nak kau pakai kaji yang kesem. Barangkat begini ye paro kebit kebiang ko fai ke jangan distan idan kamru ban riban sumat ya katai ka history ko jongi ya katai ka pateng ke barim ko jongi lenyo ba ye bang train sta ye bang pendap kalau secara ni kaniam kurkom kederangkat ba kejintip ba kanihi kede kecing ai ya kedur kerpang ke jadi bagi ke jongi ke jadi jong pasti kidan kiwe sima kidan laga jong benta ringi kidan kene ko ta kerpang masuk ba I longi kenusa ye kiwe baru naga menta ka bah kemiat kerja kada pat kengu kedam publik terang na tahun nampu te lembaga ki press mo inong pathai ko bor nong lum ko bor nong pa ko bor lembaga kubur, lembaga sosial media berpun per dah harukong, bah ni community, berjaya terang kejong pi, berjaya rap lang kejong pi, untuk terang ni kubur, karena pensai tu, ya ka hok kejong ikon kejar, apa himat ni, ni kedup lang ya baru, iam dan kata kejong jauh silang kuat, ya kejong long niam, lagi bayi pergi niam, jauh ikon kejar kejong, ni penyang ya baru, ibayi dalam betah. Habis kadar kasong tahu bar himah kejong yeru imju pecilan kwan don ibu ni apa hari ini kalau don kelas begitu nyam training don kenyang bagi long himah kong semacam ya don pentam ki sejak kadar ni bar bakra batri idon na pring ki don har juga wei bagan jengget nyam dei nyelong kejui kom rekam kejong nim dan kan kejong imju kan mau men ong ba ia fair jeng mak, dan ia fair kita jeng long nyam sini, dari isim bayi, maka jeng kiri ujung ini kedai kawai, maka tahi kita hok, yang ikam sudah kelar, dalam tak kepurum, berjaya ne, pateng jauh kahimah ujung ini.